burure mitware 2012 Tabaro Didas burure mitware 23 so noreba ngo almost abanyambarara bakatera karuru kinja kabene kenda kwingana na kimwe double eker double nka 2020 mitware 2 mitware so mwe bari munonga abanyambarara so many words were said kujangoka botine sente kandi amuheru bakajangoka kipo so nyenda kumanya connection what a contradiction okugira ngo gutayine sente tayine na rucwekere dena cheza kusinga otkandi yanyuba so konka mu Bible mo revolutions umtogo wa kashatu okushurura kwa Yohana umtogo wa kashatu 15 bajya ngo torukosya torukufuka mwene washobera ndiyo niteka no kucwera so ati oriyo wa movement izoberi nyencha karotini independent banyoba so no wori nkogwe ngutarukuosya tarukufuka mwene oriyo no buzabuza nuko kuma mujuruzi now hati twakutunjire katuganira nshongeje yes abo kubunewera abantu kwetegereza gicane kikuza kubaho ebere tuyo mbintu byo kuhinduka kwinji ejeje already hata tusitamage Mbarara town actually Mbarara city Mbarara district yes now ateje ni stay yes hati abinyi ntujimanga municipality kongecho nacho kikahinduka ngacho kikarga na hatko kubano ureba kweta Mbarara district bwanyuma Rwampara kugenda nyakaje kazo mu stay hati nturonda Mbarara district tubuzabuza so Mbarara district hati ne twara kashari mwene yabire ryishaze rya kashari oyero harwe na kachika so harwe na kachika byo bikaba byashangirwe bizuro muri Mbarara city so Mbarara district ne twara magombora makuru nkarubindi kagongi kashare rwanyamahembe buciro na bubari so wabo ryo mushwekecho hatiwe niwe wa Mbarara district so ejeje ya Mbarara municipality nayo obwebire takatungukire kuba city ebire ne barwo muri Mbarara district obwebire ne mbajibara nkalo local government konka hate kuzire yatungurwa yazarengo rwa city so ni kibanchi manyisa mune ingana na LC5 newa yagera mani kaga district so hate Mbarara city eyetongwire eje tugihiri hegeri yayo ninko mwana kwashwera ukamujyotere na ukereze nyungo yawe so Mbarara district headquarters naza kubaza rugwizo gwera Rwampara yagende kahinduka district bakateganya ngo nakashara neza kuba district mwene hate cyakashara cyacho haye cyakashara kuba district kiziro automatically abo kugira ngo Mbarara city ke Rwampara kaba yagenze so Mbarara city ya Mbarara municipality ya Mbarara city hata rishaze ryasigara rya kashari automatically rya Mbarara district yes so hata Mbarara district mukimanye ku rugeri izoba ngo headquarters ziza kubaza rwizo gwera nimba nimpurura mu rugambo manya Tabaro karabe chairman naza kuzitwara rubindo no policy ya government negera ngo district care ishaza kuri kutunga district headquarters nazahishaza so the headquarters naza kuzahishaza nambweno nagireyo naharambwire ndiyo nindeba hituru kuza kuombeka districts na nezindi infrastructures kongo kutubantu tureba nkebe bishane turiyo ntureba na bitoreka umweno kutubantu tugambe nkurakurana hatunoreba mishuga amaduka haro kasasoro yone pangire ebinte muno turya hantu tugeta site embera yone kigeriya abwabundi obuyabera municipality ebintu bituyamba mazuma Didas kugira ngo because we finally say ningo kuba ku declaring hato mwana ryo P7 bakagira ngo yazwara degree kongo umwana naguma rya rurengo rwa primary na aturiyo to declaring ebintu verbal but in actual sense we are not improving when hat kama nangwa turebera yecho what are the most likely benefits za kasharu kugira ngo bajindura district yeah of course ni nyingi ke kweza kuba district yonka nebe hata twetongwire ntwija kuba tuyine district yotongwire tuyina akachikwa ko kugabemera makitu tuyine akachikwa ka land border kitu so hatemermo already ke kweza kuba district structure area biri Mbarara yone mpango hata neza kuzakashari so tuyine district engineer arukora kashari na Rwampara na municipality konka hati abo ato witu nito twaza kutunga district engineer Rwampara bajiro babo naba bajiro babo nane ndijo merumo nkejo
so na nikizinichikuriyetinga hemerumo nangwa chiretera n'ubuhereza bwahikahiye abantu hata umuntu kwari kuba naronda nk'ecyapa so yanaenda kuza kutunga minutes za districts nachi nabiro banatekwa kutambura kuruga kagongi kwija hano Mbarara konka hati naza kuba naraga kagongi urugendo rucendera haza hari Bwizwera namba 2 district ke kweza kubaho hari ebinde biri kwija hati nkirwaro rito rya Bwizwera health center 4 so ntija kukoragana je na government ya higuru kureba ngo twabasa kurutungura ryaba district hospital no kireba so lebirungi bino byinje bikwizaramu namazimana habamo ekibekirumu no kugira ngo government neshohereza sente nyingi omu administrative units ezo konka aheru koma kushohoreza nayo neheru koma kutahiza so kwahimo niwo kuba wenkawo ine budget yawo muka kukuboyiro inabana babiri hati ko kuzaro akashatu okozesa munongo mutwe kureba ukora atunge sente zo kurisa abana abo so Mbarara district hati ni yejo neza kubera Bwizwera irwaro ritu ntwenda ngo mbwire bwo misho rukuzubwe rube hospital ubwo ntuza kuba twacendeza no mwijururano urukwija Mbarara regional referral hospital abo kuba facilities zona zaza hari Bwizwera kimanyisa beshicwekecho nangwana nababuhweju bamba wasa kwija kuraguza Bwizwera so nambwenu nkanye nka Tabaro nyine kimo mukinye bembize munonge kintu kwenda ngustandikireho ninyenda ngo aha Bwizwera aho hariho ebyombeko byayombekirwe Strabag nenda ngo nshabe ministry yebwegese nebyamagara batwikirize tutandikeho nursing school kugira ngo abantu abakwenda kushoma obushaho babase kubushomera hihaho kandi n'abaremba shoma obushaho babariyo mu internship bayimba basa kuragurira abantu bitu abo mbicweke byo byambara district ya Kashari so ataho no bo leta obuhereza niyara to the people so ni zeza advantages na nezindi nyingi munonga so mwera abantu abo kutureba ngahati bantu bahurira Mbarara district icyo kubanza kuwagumizamo ine bendere ntegagumuza sure kashati yo muntu wa musinga dabo imitware biri vasa naza kureba nga independent so bundi manya nomwe independent wayihandikise no muko yandikisa kakakari nyonka asime kuba ni mwe niyo orushu nkasheme kuba ni ndaba hano opposed konka mbwe naho umuntu kugira ati tutamureka kagenda wena hata nawe nashara mwisha konka nimbagambira abanyambara mu imwe mutakarga harayini ngakaruruma nkuko mwakatire nangwa nababiro batakatwi hati nimbasha bamwe bije batujoining abo kwa turiyo mu kibina cya movement no mwanya muri Yohana w'ikomune 2 akamwenda ababire nubahigana se Yesu kubahereze kureba yijo muri Yerusalemu abantu bamwakira n'ekitinusa cyango munonga bagambirana bati mwene Siyona kayamukuratire nito mureke tumukurate so hate nkabire nishaba abantu bona kuko barebere ngo Ensiyone mutware na yamukuratire na neriye birna yije tukurate tutungure district hade njumanyisa ngo biza kuba nosutama nuza kubuta kirika mukuzimanya hato antuza kubanza kubaho kamukuzi aho akanya bwanya kugira ngo tubekana sakombe ka district yitu abo kwatukuza yo kuza kutera za tenti kandi hakiroho infrastructure ekirya kamukuzi so tujja kushaba government betu kwa eturekere waha okusya ahe kanso yanje yunukuza kuba ninyebembera erabaze kumara ukombeka icyombeko tukagenda turufuta umucyombeke cywi okay nikirungi munonge cyo kandi tukirya ha TV West program nitugeta Sisiimuka mukasheshe twino mwami Didas Tabaro flag bearer w'ikibine cya NRM ahabwe intebe ya 5 ahabwa district Mbarara kandi ari nashobora byingi munonga ebyenze nibaho omwami Didas twagambira ariye by the way icyo cyambarara no kwera bene agenda mbwene abayeno batureba be expecting ebirungi bwanyuma y'ikinde cyo kubaho definitely be expecting ebirungi munonga aho kuba kukira munonga kuremese nkora ya local government ene abebembezi babatarwanise corruption kandi nyowe numukimanya je nibo mujurize no kimanya ngo ntwire ndi champion wo kurwanisa enkorambi eyo bushomakuzi kandi niyo ndukuza kwebembeza kugira ngo omuntu esente narishe bintu byo gukora abantu bona kitari gukora abo individuals aho kuba bari mu office
okay nichecho ikintu kizagwanchuma ngo niyo rwiza kuzombyafa ibyo kugira ngo nuwe chairman wo kubanza wa district ejo gwe banetandika umusinjo gwo kutagwagura umurungi ensera kumanishika ngomushijo gwo bwatandika akasettinga ABCD muka standard naho no bunabe nimbasha bakaruru nkabagira ngo imwe kikuru muntera karura katamweji nukundi yo ninsha baba agent banje mushaba karura konke bindabe nkozire tamwemwe nibyo birije kumushabira karura karukurata abo kubanyo mu nkore yanje ni nyenda ngo nazo mu leadership mbe ni nsigaho legacy sigehe kikuru nanyensi abantu bagumene bagira ngo konko butwabire twine nanka akasiga yakore kineki ebintu birukurebe icyo rukurebera nambuye nuko abantu barubinda binajwe kiro mukanso nimbasima na hato baturano bakinyujukano bakimpe kitinasa cyangwa mnongo nambuye no mbururo bwo buturigiremo bakanterera karuru kinji muno kandi taragire nangwa kashabo bwiro bwinji nkamaro magombo ragari konka banterera ubunabire nyesimbere nawo namukizo muri rubindi yonko burukanana yes umwami Didas Tabaro uyo mchibine cyaye naremo kandi okareba pate primaries zikaba zirisita because you won hati yo nobore wasingire konga hino bundo tarasingira abujangwa akibwa hakaba mebintu bindi manonga ico kikaba nkimanisa kikandi no basa kukigambo yes hato bururu bwona buba free and fair to buba free and best so obururu bwona bukija bwagira mu buremezi ombicweke bitaro mwe nabo konka ni nsima Mbarara nite twakizire kugira ubururu buronje munonga ahando kwano hura abantu bitana ne besharinga no bakora ki konka timu yabire ne managing akaruru kambara bakageza okoro mazima no buringaniza kandi nimba appreciating abukuba waza kureba nangwa no mu rankings bakahereza Mbarara district omwanya gwa kabiri kugira ngo mwihanga ariyo naniyegeze urubururu peaceful so icyo tukagira urubururu peaceful however omugoma district sagani tukana turebayo obuvuyo na no kwibana kandi cyakubire kitari kironje mu yes utwira mukanso hano yaha ubwira buringwa by the way one of the most experienced I think wa heading a whole ministries arebe inte bitura waho akashozaho ubwibwa amataka n'ibindi kandi ubuno si bwiro byo twonka shati ikintu kibasa kitakuba avoided umwanya ugunda bo kuba umwe abantu baba bari kubwokwe hatu bagenda ubuno re district ke kubera insi ya opportunities nyinshi z'abantu bakorera nk'abashemeye that is if they intend to kwekorera how can such things be avoided namunonga ebe bya bintu bambare byo kumanyaha abamwe bagira unangwe cyaretire byamanywa byatanga kureta umuriro gakashanka gaho baba mugarwana hati mu mza kutwara districts no yes hata chikoro munonga district na any other organization omwebembezo wahiguru nuwari kubana nafa yo munonga kureba ngo district na organization ye yakora musinge oburiyo mberajo so itwenka district ine nekora erukugendera ha 5 priority areas to including education, health, production, which includes agriculture, roads and water. So nokareba ngo hata man gitu twenka council twena na focus yitu twagiteka ahariyezo priority areas kurebeka ngo twasavinga abantu kutari kwesavinga kabantu tutari kugira ngo nitugiraki ngo nitwekorera nk'abantu so corruption yo waza kugirwanisa nutanduke iwe wenkanye neka kubanza kugirwanisa kandi ukehayo n'abantu bakijana bakimanya namwe nyo babakozi bingi ababakuru bayi batakushemba batakuhagira okurebeka munye narabo naho kubano bajyango guyija naza kuturemesa so kandi ndidi nyoti nkwija kuremesa konkane nyija kurebeka ngo tukorere amusinge gw'amazima no buringaniza ubwo turi kuteko mu nkora ezo key priority areas izinagamba now hati umuntu uri kucimanya of course ngumbarara neza kuba district cyawira actually abo kubona netandika rya officer what should people expect it Mbarara district is now already district the Kashar district
actually na budget eje turukora ya financial year natubana tuplaningira icyo cyuke cyo nakugambara nambwe natu bakozere bari ya budget framework paper na no gukora 5-year development plan. So ejo yona 5-year development plan ne including only agamagomboro agagana kushomera agaru gukora ka Mbarara district narishe yitu akwita Kashara district kwenda kushikendeza jengwa abantu bacyetegereza ecyetabirire Kashara district no kugira ngo already izina Mbarara district in existence na code is national ministry everywhere na map ya Uganda na bamanya Mbarara district. So kibire kitari ikintu kikora kugira ngo hate icyo cywereho cyumwe munonga nacenga actually na mniza kukikora sauke kibuze so kandi hata nabwo njimanza ngo nakashari yaho Kashara county yone gumo yes Kashara county ine constituencies zibiri ine Kashara north hamwe na Kashara south so agona ne constituencies zo kutwara ba member ba parliament konkisha zanu barieta Kashara county so twatu ine LC4 mu Kashara county ikintu cyemirimo wakigambaho kandi kizire kukozesebwa abantu bazahangaho districts employing abantu nzikora kongara kuchondozo kwakozwe imyaka nk'ebire 3 nyumaho okwabene kuorega ngo even when these districts are created zihendera the understaffed baziruma abantu bache actually no twakuzo mu districts hate ziriyo myaka nk'ikumi zikozerwa mushange ine half y'abantu abiyekwene ikozese kandi hate area point yemirimo ihendere takozwe ate chikurete echo no wage bill at the ministry ya public service ekwatana sana local government naziteka ho wage bill zibasindikira ba district ngo mwaka ogu ntwenda ko basindikira sentezi omashara so district na nebe kitongore cya byo gabemero human resource mwene cyo byo cyabakozi nabo bashitama bareba kuture twine sentezi hata nturecruiting abantu ki abo kubasa kufitinga omu wage bill so wage bill ni yer kuretera abantu za district senyingi zabura kurecruiting abantu to 100% konka kumukorobinga wabori chairman uri kubasa kumanya kunywanarira nuzo ministry kuri yo obashobora ot wage bill imumpire ninche kandi abakozi biturikwenda no baba then ukoragana na ba member ba parliament bawe baba very cooperative muri mu mwakirwanaho bayongera wage bill yanyu rero ni mukunu muhagarika mu recruiting abantu abaruko basa kwiyuza imyanyejo kandi nanye nimba nishabanka njya kushaba district service commission ngo emermejo mche y'abanyambara bakorofayingira nabo babe no baha priority tukugira ngo ejo corruption na niki yes hati twena tuyija nyona mujuruzi twena twine degrees zukushana experience ne shana nangwa ne buzo twabigaruka muje so hati nimba ninteka ngwaho riyare tubanze teka hariyo go wito waha owahi abo kubatukizira butwe turiyo mukanso goshanga ngo mwareto muntu yarga nkakara moja yijaha gukora nkasabuka unte chifu yijaho namara hebero biki agaruka agenda hatwa kugenda tarkura rumi takora ki yabuko embere kimushobera agera ki agenda so ninye shabangu twantu gabemo emermeji tuventurebara ahari aba bantu bono bargaye omuntu yanarga omure yanarga nkarubaya akarukuru muri Mbarara district eje yakashaka naba nakora ariko manya ngo nakora cyo kace atateka mamana menji kureba ngo ebi yakora nubiza ku benefitinga we na nabijukuru konka kuba narga kuri nayenda nakora bya binkwatire ki abo kuba ebyago no babitina ki kumukwatire so echemermo ejo abantu emermo butijura yona nikina kakwate na nesente central government erikubesindikira district in terms of wages. Okay, wewe mnonga kandi niyo rero nareba ntusima bitanu yatwineho NRM flag bearer abo achia person kwa district iba kwita Mbarara umwami Didas Tabaro waja unote ko kuba chairman no ija kuba chairman ugiro ko kureba twegera tinkwenda kwe kakasa mnonga uko witaka ariyo muntu akana bajati nyona arabireho
yahendera tarabireho so akecera nyo tinkwenda kwecera kuyaho nembabazi nyingi nishaba ngo abanyambarara bagumize mu bampagire ndero ndabemu tubase kuteka inkora ya government omisho na government ya NRM bitu ntebirwe na kugamba ngo batakayebwa mukama witu president Museveni akakarango nabwo kumuranye mu kashashuri ibyo nebyaje konka mazuma president Museveni batakamwebwa kuba hata mwana turi in the district insi kandi tuba twetenga gukorana n'umuntu otuyiro mu leadership arukumanya Uganda akwe kutambura konka hatu wareta umuntu musiyar kupanga obundi no basa kushanga district yitunsiya etabasa kutandika kurungi ko kucyagubira n'icyetengeso. Yes. Okay. Experience is the best teacher. But it is acquired. It is acquired, yes. But over time. Ati, emirundi mingi hati okububire chairman wa district. Achira kuba umunyura nagati ya chairpersons na technical positions ezinkakaho tankara kanaki. Aza bicheza kuba ushanga byazinga mimirumo. N'ebintu birinka inevitable tubikushira kwerindwa munonga. I don't know why. Nechere muroko government ibintu ebyo. Yeah, nechere approach ya chairman na conduct na character ya abantu abo. Because nyo hata ninja mu district tinija kurwana na buri muntu. Iyo nija kurebeka ngo twakora hamwe twatambuza district. Konka iwe wayenda kwita echabantu hati nyokana ga chairman I think kwitira risho nico kuhora abantu bagera ngo gutabaro gwe nuwentare zindi kuba neza naza kuzoma rutaro imba indeba ngo ece kuza gukora kine kakwate nebyabantu barukwetengo abatuterira actually wagamba shinto echo obwabo rukam kuzaha kabaho rutaro rw'amani rutaro nkorwo manye moto keri kutambara ni yerukwimusi y'umucucu mwe kutoka yeta kutambara nebeta rukwimusi y'umucucu yeta rukutambure parking iyo parking ni hatine cyaro nco kurebera nambwe ababirane besima abanyitwentaro tukazibinga tukagera ki nje manye sangu uko kwicarizana nako kuba kwinje munonga haba hine cyaro either mwicarizine kwitensi na kugitanda but in most cases nakuba kwa bukwicarizana ko kugira ngo interest zanyu mwena zaba catered for so tumukwetenga kugamba obe cyafa obe cyakife nari shikere kandi cyo tukwera abantu so nyewe one of criticizing objectively aho ni mantine nshongani so objective criticism is really very welcome kitari cyo kugira ngo gumaho ryafandumu nyo babyafandumu tinkushira kwicarazo mu nkore yabyafana so natwija tugambe ngo ntwenda kuombeka classroom blocks zingahi omwaka ombwiro rero iyo korazo ko wacherereza procurement process hata nyukande tabara utindi kuza kuna kugira ngo esente zigaruke Kampala ngo abo kuba iyo procurement tora submittingire myanyamba praza abo mbwiri so konkebyo byona tuteka kuganira tubyicarizaneho executive tugire ngo yes time frame tukoro muri yeji mwiroko mutambuze kintu abo kubito ntiteka aho policy then technical people by implementing bateko mu nkora yes akira kitu kashiranka kawayo twana tuganira haha mbwenu gira kagambo kubahereza abantu abagumeno batureba okurwo twatanda ya akagamba kundi kubahereza no kugira ngo district nkeyamba reje yito itwatunga ni district yitu ensya yito twena hamwe twine kukoragana hamwe tukareba kutwatungura district age na mbwenu by the way cyacanda kunyeba omunkore yanje ninyenda kutekaho ishazi ryakashari kugira ngo abantu bona barakampara abarukora mu different ministries and organizations tubanze tugira hitwabugana nko muri Kampala bamanyane hatkora turabe tuza kuronda amashanyarazi tari kuza kuronda mizi tubentu mangu mujurizi Vincent na koro mu National Water and Sewage Corporation therefore kutureto antwenda mizi hata no turabe no warabe contact person witu on ministry then na probinge kirenga yes then na nabeji abantu bitu hatukweza kumanya tuteka hejo link yo kugira ngo abantu baronde mirumo babi nabantu bo kubasa kuba connecting
abo kuba ninja kumanya ko ari ba advertising ngo Ministry of Water hariyo umujurizi Vicenti kuriya hariyo nanka tubase kumanyana tuhaburane tuhana amagezi turebe ko twakubasa kutambuza district yitunsi yo omisho then nanokusima sima TV West abo kumpereza kanyaka kagamba ho nimwe n'abanya Uganda mwena ni sima n'abatureba mwena kandi mbashaba ngo twerinde covid age ebirekari abo kuba abantu bitu batandika kufa naho muri Mbarara tutungire mwende ijo case yo muntu wundi kumanya ninjati kwicirezwa kumugamba amazina konka mbwenu covid serious tujware masks tuteho social distance kandi tuyegendesereze mbwenu turebeke ngo twakora taramateka nkaga Ministry of Health yatuterireho kwenda kwirinda covid ryaherne itwe naho muri Mbarara mu banywana banje yes yabari munonga NRM flag bearer ahabwe ntebe ya katana ahabwa district ensya eyambara umwami Didas Tabaro kandi twabana tureba ubwahati okubyemerire no kugira ngo coronavirus ngo ku umwami Didas yagamba haternitwe hatebiti byakibire byenyima bishobene orgahi orabirenkahi hati eriyareve yo kugira ngo nobo jine batakumana hoji kandi nyana ngo twikirizane ubundi twe twiro mbigambo kusha kugira ngo tujuhuruza amatujya ngo tekabire no mangu hata abanya-Uganda twasiya bingi ijo mukamureba umusirikare wa mani kano Shaban Bantariza covid umuntu Mbarara cases zirumu nyo hata bahita babirabundu kwemanya zirumu kikwetaga ngo rinde ngo ebanze kwatobone kumanya ngo coronavirus ero ikikuru twegendesereze abantu utaratuzuye mask ukajyango neza decoration abo kubumbango taro wakwenze ngo ayifundikira ati now ebyo nabigenderirwe kugira ngo tubase kucendezo kuzanzara kwaka nabe ngaro wabana urugo mwanya nazo mugunda horake abo kwaka kokono kakurugaho wahiza kunabana sabuni uketwara nano kwerinda ubutahikana n'abantu rero tuzakuzo mu karuru and this message goes to all those people abesimbire ko mwami Didas abarabenu barundo bururu na nabo itwita barabenu batera buriyo magezeho kuba conscious kumangwe ndwarero kandi yo neyita corona tikumangwe muri mu karuru iwawe excited ebirarujemu nabwo excitement mu cyakaruru abantu bita bariyoko bambe n'abantu bakunda tukine mu iki cyo bunyankore yareba umuntu warukagira yenda ngo amuhagi nanimbasha bambe wareba mu candidate naro umuntu yesi imbere ya kwa avoiding kumuhagi ngo tagagira ngo yakwanga nari yakunuka kunkembera ni yerho mureke turebe ngo twacendeza emijujano abo kuba imfuzi garikerezaza munezi abantu nibijura amagenye n'abantu nibijura n'abashaba mazuma mureke tubase kurwana saka kokwaka abo kuba karunitwe kandi kijya kuturetera ubuzubo mbwire bwo misho abo kubye byamagara bito mwihangate rukaterire kugira ngo nubasa ngo ntubasa kukarwanisa turi kutambira n'imbazi ukwerinda kukiro kutambira ni cyecho we bari munonga program ni Sisiimuka kandi cyagendo misho niza kurata horamedwe nebye mizano niza kurata usinsino na nakacwe kake ntwikirize tubagarukizaha bitumgumize muri mureba TV West abamo updates kurwo mu America bit Trump nibashanga bamuhereze abo kuba hati Joe Biden na bururu mukaga kusiya bibere nshanjo bakwenda mu electoral votes nabo echo ebinna nebikurata updates TV West niza kwaniga kwa usibe sibagera Masko gagarukiremo akuba nturebe yiturukuza technology yongire kura kandi ubahati turakikutandika kuvuga imotoka ezikorerwa mu Uganda dere ngo utestembekerine nize yongera kutwikacho bugese amasiko gayongereye cyomwe tino bwesije ngo ibyentambura biyo nibikurura cyomwe kandi nibyo yongera kubaje enguto sigariye mwika ziriyo nize yongera kujanjara hona amakoro naguga janjiro kwetorora ibyanga bya Uganda kandi tushimirwe ahubwo imirimo yemenyeto reka twina amasiko gagume garye higoro ubutegerize ebirungi byensi yetu 2021 vote Yoweri Kaguta Museveni to secure your future.
Champrisa International Limited bakureta Hendrik Concentrate ebine birungo erukutebwa ombyokurya by'enkoko n'empuno nibikorwa kampuni y'ebyokurya by'amatungo erukutebwa buhanga omusiyona ya Trau erukushangwa Netherland na Belgium. Ekirungo eki kiri amutendo gw'ensiyona wakitaba mu byokurya by'amatungo ninga by'enkoko